ubwo harukubara y'ibiro bicirigi y'abakazi ya FIFA Women Elite League kutandika timu ya Bushenyi Royal Dreamers yongere kwetebekana so kwija kuritana na za timu za Kirumano muri Gage. Royal Dreamers karabo kujwecere cyangeke kandi hato mu kwetebekana kwayo egumize mu kuzana imizano yo kwegezamo kandi uguherero kiresingire kashenshero Girls na Gori birarubusha acayi Bushenyi Hassan kadogo anyije pase no wasi asikaza kipa ahizoba niryo rumwe batongwiza bake arabashagikire timu yegena za uniform kandi umukuru wa club Julius Bwahwayo nagira ngo bakitegere mikono kwakira ubushagi cyo kurwo mu ngonze mizana abandi ikintu cyo gishayi cyit home ground tujya kuzana handi awe matches nza kuzana konka ikikuru ni abahagizi ba fans aba sponsors okuja bakatwataraho tukiyayo mpira bwitu nabwo kaba nkempire yabishiki karabeza bishike zindi anikura tushemerirwa munonga abo qualifying akuzo mu Elite League kandi okutwetekatechire munonga ubwo turi ku traininga munonga twongera no mu training yitubire ndikora hati twongireho na no campinga umubwire kushanga ngo bwanyuma ya weeks 2 nitujja tukampinga tu trainingaho tureba bwo muhiyayo itwenga timu ya Kashenshero Girls egendera kitu cyo kusambeza friendly match no kujya to building a team yitu ebase kuza high level kujya next year tubase kwika national level tugezeza ko nyo kurabanga tugira ku squad ya fe abazanyi betu ayina season yewedde wetwali mu region ongedde mu ko kugira ngo yaga bababonya kuyaga club zizindi ziri mu ni sponsor tugezeza ko Royal Dreamers iri mu kibinja cha Elizabeth aharumu UCU St Noah Kawempe Mozireme y'abato Isra Academy Shika Sese hamwe na Shigeme kandi ogo n'umurundo gwo kubanza timu yegera kuzana harurengoro Abwa TV West and Aloysius Byamukama.